Ruling the YAODABA political party Taranangasi Congress Bhavandagi Ras Bhavan Fauba Khongchit Amachalaba Matung Lamdamasi the TANGDU LEITABA HANJINHALLU Democracy KALLU HAIBA Chingmu WAPHAM KAYA YAOBA Memorandum Ama Manipur ki Governor ANUSUIYA UIKEY the PISHINKHRE. We want peace, we want justice, hand over dead bodies of Hisam Hemanjit and Hisam Linthoingan bi haiba banner makada political party tara AAP, AIFB, AITC, CPI, CPIM, INC, JDU, NCP, RSP, SSUBT ki maru ibalu chingba singyawba khongchit amangasi Congress Bhavan dagi Ras Bhavan tamna khongchit amachat pahauke. Nungthil gi pung anirom tarakpa duwaidaki we want peace, no separate administration, unity and integrity of our motherland must be safeguarded, self democracy, self constitution haiba play card ki ashin aduna chatkiba khongsit aduna Kangla Park ki turning hendorak paduaida police na khongsit adu thingna na bohonaki khongjang loi sing aduga police ki makok thongba official singa wari sanarba matung makhata na khongsit adu chatki adubu khongsit aduna Kangla Park ki M sector mapa yorok paduaida khongjang loi singa police ka ngahak mukna bathoke tungda political party singilu chingba singa police ki makok thongba official singa wari sanarba matung political party taraki mihut khara Khangalaga Governor Unanava Ras Bhavan the Chunky, political party Taraki Mute Singh Aduna, Ras Bhavan Yorapamatung Governor Masale Ramtabadagi, Ras Bhavan ki official the memorandum adu political party Taraki, convener Ketrimayum Santana Pishinkhe. Governor the memorandum Pishilam Labamatung Paumi Singa Unavamada CLP leader Akram Ibovina Hai, India the democracy Laivra Haiba Singa City Achukua Hangamoire, Indian constitution gi Maraibak Asikadom the lady Haiba Singa City Hangningai Oreklay, constitution a citizen sing the period freedom of speech amadi, freedom of expression gi Wahantok Asinga City LEITABA Kapangka Oire, Garang Infal is district ki Mafamada Paumi Singa, Paulo Butchet Peda security force na Fu Chamber Toropasiam the live activity. Center Amadi State BJP na luching livalenga kasi na Manipura mayam khang na lautok taba emergency ama thamnabra haibasi hangningai oi dictatorship ki mawongda lengak pagi thong chatharakli wasi yamna dingba kainingai ni asuk chawkhalaba matam asida mahairoi ani gi langla langjil mapum fana puthokpa ngamdaba asina lengak asida ikoina karamna thajaba thamgani thamanga henjilaklaba irang asi hauzik phawba warishun ama Puthok pangamdana thabliba si karigino Prime Minister na Mahak United States ki kongsita India si mother of democracy ni hai na makopong na laurabasu Manipur di mother of democracy ore Manipur ki miyam asi center ki luching basing maru ina Prime Minister Narendra Modi na tumit kangoi na ubra angam bahana sanu angam bana khuling ba oira sanu khalabra hai basisu hangningai oi hai na mahak ta makhataki Sida laibak thiba thodok amada haiba tare Madusu Kudakta Asok advance Oriba, Prithibisda Adok advance Oriba, Satra Satri, Satra Anikak, Parga Pure. Parapurgoti mobile tracking she within half an hour. Cried the lay Hibachi Torga, security, Mayama paramilitary force, state force, Sanchalaga, location to the half an hour Tido Aga, Madai the Maruiba, Mikra, pick up Torga, Sungsoi join the Haidoba. Ako'y natayajabadi hingna bhawa rescue to bang namganeba. Ada hingna magnatasu mo'y nakudaktak kari umahato ang bataragasu madu dead body din hana pangbayareba. Manipur ki praja sing Shibu Center paliba BJP particularly honorable Prime Minister masina ako'y Shibu karino tumit kang daw na ubraba ako'y siya Manipur daw tawning mataw sino nganing mang sino mo'y hatsa sino angamba let them kill each other angamba duna ako'y adum sason tawja sino hay na adumay na kanbajala ako'y Manipur City coexistence hay batara yam na nung sinan sana sinana minority ki majority ki hay ba ako'y siya kari kumbam talayti Paumi Singa Unavaduda Haniki Minister Dr. Nimai Chan Luang Hai ngasi Governor the Memorandum Pisiliba Simaru in Alamda Masida Tangdu LEITABA Pura U Amadi Mahiroi Fizam Hemanjit Amadi Hisam Linthoingan Bigi Thawai YAODABA Hakchang Imung Manung the Sinapio Haiba Asida Yumfam Oirakani Lamda Masida Hauzik Fawba Tangdu LEITABA Purak Pangam Driva Lengak Asigi Thawng Asi Yaning de Haina Sumak na Fongdoke Akoi ki protest ase Manipur da koi Shanti Porau Misi bana lepiu hai basina maru ba koi ki demand ni mathang da koi ki hadakta hat khri haina hairi ba koi ki chatra amaga chhatri amaga linthoi ngambi amadi Hemanjit ani gi asiba masado adu koi mai gi imung na sinabiu hai ba ko adu gi maru ba koi ki demand ni hojik Manipur da koi ki hojik pale sarkar sina koi ki hojik koi da Shanti porona ba porona da ba masi koi condemn tawi
मरुइना ngarang अखोइगी लमलाई रोमदा इम्फाल ईस्टा अखोइगी इमा इबियन मयामना खुनगाक्चदना लेजबा मरुदा अखोइगी कनोगे अखोइगी सिक्योरिटी फोर्सेस ना सही पायरगा याम थिना साथिना फुबीगिबदो मदु मकोइ यामना कनबो मोंगदा कंडेम तौई मणिपुर से शांति दरकार लई शांति पुबिरओ अमरमदा सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल की हाने की सेक्रेटरी एल सोटिन कुमार ने हाई ngasi हौरक पॉलिटिकल पार्टी तराना लेफ्टना डिस्ट्रिक्ट लोकल अमदी तुंगान तुंगान लेवल दा यामना डेमोक्रेटिक ओइबा मोंग दा खोंजंग क्या चंगसिलगने खोंजंग सिंग असि की मरोइबा डिमांड ना मणिपुर दा तंगदु लेताबा हंजिलहलो मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी nga o चिनको की नार्को टेररिस्टिंग इंडिया दगी तांथोको हाइबना चिंगबा सिना ओइगनी हाइना महकता पाउमी सिंग दा तमखे ngasi landarai ba kamu sing ase masibu ngakthok na bhona bada imai ben lising kaya na naharon khun ngak pa kaya mana adum ba landar pa kambu ngakthok na bhona jaraga so maroi na ngasi assam rifle ki kambu na akhoi gi sibai bharo lenga ki sibai sing na nupi angang da tamthina fuba otpa nei ba amadi adum ba kukila lolup kaya na kaptharak pa nongmai maru na pandana asopan kaya mayong na ribu kaya sing se basi ngasi khoi state lenga na yam seriously लफम थोई एक्शन थून लफम थोई अदुगो सुम येंगो लेबगी नेचर से कोई खांगो लेब ngамदे मरमदुना अखोय होजिक लान से खुदक लेपनबगी शांति हजलनबगी अखोय की टेरिटोरी इंटिंगाकनबगी दमक अखोय लेप प्लेटर संगेन गोदरिबा खोंजंग से मसिद मणिपुर की प्रजा मियाम पुनम नम पुंफा कोऑपरेशन पिनबियु हाइदुना 10 पॉलिटिकल पार्टी की तरफ तगी मयाम पुनम नोलुन खुरमजरी